Hello, Tuni Cookie Channel Vajausi na bon vin liam na hikit no vin. Koi to bang hichi channel subscribe nai lo hon subscribe anaki bol vin lang ako ma bell icon chu me en lang notification chu ola koi le chun. Apart chenga video hong ki upload jau se hi na vet jing thei a hi. Tuni a hi Burma boina hin sai kit no hitin. Burma boina hi tu chana hi Asian Ten meeting anei wanga hi approve ti le ama ho commitment I macha na to na akipat nai lo je in mi pi ho hin hi chi phamo sa hle win mun chom choma jong hi strike jat chom chom ana ball jing na lai win a hi tu ni a jong chu hi chi UK ti chu United Kingdom langa jong hi Myanmar mi pi ho sun hi ti chun aung pot do okit na win State Administrative Council hi chilai office maya hi mi pi ho chang tau khom win aban le ni thum sung hunger strike ti a jong chu phone do na ananei win banner jat chom chom hi ta in akoma hi ki phin na ananei win a hi chi hunger strike hi tunia chuki chai a hi in hi chi student union hon UK a student union hon ki phin na ananei wa hi ta chu hunger strike ti ani thum sung hunger strike anabolu a hi in hichiwa hi mi tampin chong participate anabol kit na win chule NLD flag ho jong hi ti chun akom vai ki koijin ki phin na anabol win a hi aban le tu a hi mun choma Tokyo langpang anasai kit no hitin Tokyo langa jong hi hichi Myanmar gamboi je a hi mi tampi hin ni lacha mozo lawa hita chu gam a hita win ama ho fundraise bol thaina dinga jong hi ama ho hin tu a hi Myanmar ne thei ho chi chom chom som thum langa lang hi asemo win aban le hi chi Tokyo khopi ho a hi azo oveti a jong chu news a ko na mu a hi in hi chiwa ne thei chi chom chom jat chom chom ki sema ni chiwa fundraise ke bol ho hi Myanmar gam sunga gen thei ho ki thopi na ding a hi ti a jong chu ana bol a hi in aban le UN report dung juya chu hichi Myanmar hi hlani hlathum zo le hita he agam sunga boy jinga hi le ke la jong hi hung thi thei a hi ti a jong chu UN human right ho chun phone do na ananei ki novin a hi tu hin Myanmar sunglang hin sei ki no hitin Myanmar sunglanga jong hi mi tam ta ti chu hundreds of people hi mun chom choma he ong khom wen kho chom choma he ong khom win aban le Kayan state a hi kimu to na anei win hi chiwa hi dictatorship Deilo vetsa na ground khat na hi announcement ho jong anabol win aban le protest na sata in anachi la eti a jong chu hi chi Kayan state langa jong hi news a ko na chu mu a hi in hi chi Kayan state hi iga het theiding wa chu Korean people na ho chu a hi in KNU KNLA ti holoi nalang chu hi in ama ho jong hi muntina protest a bol na zo sewa hi a thingnoi hon jong hi ta chu agat nova ama ho hin protest na sata a bol jingo a hi in nge a chu tu chana hi sepei ho ming online chapang ho hin I macha a bol thei lowo a hi ti jong chu het ding wa in phone no hen tin chule Sipo township kiti na lang Sun state lang hin sai ke no hitin hichi Sun state langa jong hi mi pi tamta lampi a he ong ki jot kit no win ama ho hin hichi military dictatorship hi su manga aban le ethnic armed group hon hin support na hichi dictatorship ma ko na democracy hi sa na dinga hi ethnic armed group ho ko ma jong hi panpina anathum kit novin hichi civil hon protest ki bol na hi armed group hon jong support nin bol win lang aban le dictatorship hi agang theilam pe na su mangding a hi ti a jong chu ki jot na ananei win aban le might ho vela jong hi thu azat chom chom ho hi a savin kho sunga choi ti chun ki jot na ananei ki novin a hi
ยังก้นลังจงฮีกิพินนะอันอุมินaban le ama ho hin banner stride ana ball kit na ven hichi banner stride na a ball chu ipiham iti a hil south okalapa kiti township langa hi ana ball a hi in hichi wa slogan na ajit pen chu a hi a hil detain ti chu leader amat ho ong sang sung ki hi hen lang a hi lawai le tu a military hon amat ho mi asu set jiu ho hi hichi ho hi ngau hen lang leader ho hi agang theilamin hin hla do ovin ti a jong chu yangon langa jong hi ki phinna nasata a ana umin slogan ja chom chom banner ata ovin hi chawa chu stride ana ball kit na veti jong chu mo a hi kit ni chule Kachin state langa jong hi street march ana kit nin hi chiwa anti regime protester ho jong hin mit kia kiti na lang Kachin state lang hi hen lang a hi lo le pakhan kiti langa jong hi mun chom choma Kachin state na hi ki jot na anatam le in aban le hi chiwa hi KIA hon gat anaboluvin mi pi ho hin street na ti chu lam le na hong pot do in KIA a support na ho le NUG support a bol dan ho hi phong do komin chule leader to a dictatorship ming online hon anamat ho hi hin hla do dingin nge na nei komen hi ti chun lampi a hi ki jot na ananei ki novin ama ho jong hin banner a hi lawai le slogan ja chom chom ho hi ata avin lampi a hi ki jot na nasata ananei ki noveti jong chu mu a hi kit nen a hi jan ha jong chu hin saita win bagan langa jong hi tu ni a jong chu ki phin na ana jing na laizin UNESCO ho jong hin tu chana hi ki phin na hi achil ha pi jing na laivin mun chum chuma hi ki jot na ho anei win bel ho a khu win hiti chun slogan ja chom chom jit nen ama ho jong hin demonstration na sata en anabol kit na laivin anti regime protester hon a message ama ho message to a hi ai le dictatorship hi ngawin lang aban le asia meeting a thu ki sei ho chu agang theilam penin bolding govin ti ajong chu ki phinna anane win a hi mandalay langa jong hi engineer student hon nasata a lampi ki jot na gari en lang ke nga hi jong le ama ho jong hin nasata a hi ti chun ki jot na anane ki novin ama ho jong hin education lang hi ngai sa ding a hi a khoti lawai le phat khat le Myanmar hi mi khut noya ki ding aban le mi dangin hichi Myanmar gamjong hi ahin kila ding a hi ti a chu slogan jat thum chum aji novin ama ho jong hi lampi a chu ki jot na ananei ki novin ama hon a sei be na wa chu tu a UN le Asian ho hin Myanmar hi kichep na anei a hi in bol banga hi kichep le na a eneu a hi in hi za a chu zut ho hi pangkho mo hi tin hoita Myanmar hi thudi na ipo lut deu a hi ti a jong chu news ho ko ma cho het sa na anabol kit novin a hi Sagaing region Moniwa kiti langa jong hi tu a hi stride a bol lovin lampi jat chom choma hi atingtan kit na livin aban le sipai ho hian lang gari ho hi jong le alhei theilo na dinga hi nasata cement ho golovin aban le military product ho jong hi hiti chun boycott ho ana bolovin mun chom choma ki jot na nei win military ho lang monga van thil ho jo si hi hal ha na jong ana nei win ama ho product government product ho mong hi tu a hi chi Sagaing region Moniwa kiti na sunga hi hal ha na ho jong anane veti jong chu news a ko na mu a hi e Mandalay mogok kiti na langa jong hi ki phin na nasata student hon anane win aban le hichba hi ama hon a sei be na wa chu tu ni apat na hi school certificate hian lang government a ko na certificate ki mo ho jong ki pom ta loading a hi ti a chu hal ha na ho jong anane win aban le hi chi ku a ko na hi democracy ahung pen do lowai hi le
school jong ki kai ta loading aban le school report card ho certificate ti ho jong hi gam sunga hi ki pom ta loading a hi ti a chu mun chom choma hi certificate school certificate hi henlang a hi lo le government a ko na ep certificate hi jong le hita anadon ho zo si chu chom khomin mun khatna jong hi hal ha na ananei ki novin a hi ti jong chu news a ko na mu a hi in ama ho jong hi tu a hi military chunga hi lunghang wa nasata a street ki jot na ho lamle na ki jot na ho demonstration ho nasata a anei jing ove ti jong chu news a ko na chu mu a hi ki nin a hi chule yangon langa jong hi jut ho ti chu khang tha ho hi ki jot na ananei ki novin hichiwa hi ama hon a thum kit pe no chu a hi ai le hichi hi Yujana Plaza in Yangon kiti a hi hi chelanga hi tuni ni hla langa chu nasata mi atam pen ki jot na la jong tu le tu a ki jot na la jong tu ni adinga atam pen a hin a livin ama hon non violence ahung uma patna hi nasata ai ti chon Yangon a jong hi ki jot na ananei win aban le hichi Myanmar flag jong hi hal ha ding anago win aban le tu apatna hi hichi Myanmar flag jong hi kijang taloding aban le izakai hi government tha in a form to ka a hiti chun ki pom taloding flag jong atha ki sim ding rule jong atha ki sim ding government jong atha hi ding hi cho jo se hand over 9 ball to ka wa hichi crackdown ti chu ki phin na ho hi kichi ha pi jing ding a hi ti a jong chu yangon khopi a hi ki phin na ananei win mi khang kha ho hi mi tam ta hi anaki su to win lampi a hi ki jot na anapan pan kit ta ve ti jong chu news a ko na chu mo a hin tu hin sagain region langa yimma bin ti na lang hi neu cha ana sei sau je mo hitin ama ho ki phin na hi za chom kit na hi in aji chu ama hon akiphin na piano hi a hi le ming online in asian meeting achi a mithi ho report a bol na hi alungnop povin military hon report choma adi lo na pvt a hi kiphin na anane win hi chi tu chana military hon government tha koma nug koma power ho hi hand over nen ball to ka wa chi yima bin ho hin kiphin na hi king adi ponte ti a chu new so to het sa na ana ball win aban le military ho dodal na dinga hi ke ho hin homemade ti chu thal kisem thu ho man cha ja chom chom ho manga chu ka dodal jing na lai deu a hi tu chana hi ka pan jing na lai deu a hi gam sunga democracy ahung to ka a hi chiwa yima bin kitilanga hi sagain region lang ho hin tu chana hi kanga lo deu a hi democracy ahung to ka a ki phin na jong king a pontin aban le hi chi asiana meetinga thu ki sei ho zo si hoita bulhing ke ya nahin bol lo wa internet ho a hi lo le leader na hen ho nen ha do pi lo to ka wa chu ngi chi ki phin nai ki chil ha jing en tin military ho akimo a hi jong le homemade gun ho mangcha chu ki dodal jing na lai ding a hi ti a jong chu ama ho hin phondo na anane win aji chu hi chi sagain region yumabin ke tin langa hi tu chana hi koima ai inna jong hi tam nai lo a hi in mun chom chomai hleiwa mun chom choma hi thing phung song phung ho abelwa hi ta chu khosa hi dim set na lai a hi win je a he ama ho hi lung hang di set na hi win mi thi tam na pen jong chu khat baya chu het dewa hi in mi gup lang ni khatna a thi naw kho chu a hi ji chun ama ho jong hi tu chana hi lung oi lo a hi win jungta force ho hi e ti jong le democracy to ka a ki dodal jingding ki ka pi jingding a hi ti a jong chu khochom choma leader hoi ki su to wa meeting anei wa ta chu news ho hinga hi het sa na anabol ki novin a hi tu hin government tha leader ho thu ado na ho ana sei ki no hitin hichi news reporter hon government tha leader ho hi thu anado wa hi in aji chu asian meeting thu ki sei ho chu
lo thingham a hi lo vai le et na gelam ti a hi interview khat na ananei na ho chu hin sei lo hen aban ban cha amen ho to hin ta do o hitin aban le ama ho chun ipi a sei ham ti jong chu I hin vet deu a hi tu hin u ong mio min kitipa ama hi executive director equality Myanmar a hi in aman thu a sei na khat anaveu hitin ama hin a sei na a cho a hi le asianin hi chito banga thu an statement an siam deu hi a meeting masanga jong chu ka het sa a hi in hi ta hi demand bol thovin tin statement release mai vintin ai wangin a fulfill lo ding ngo hi het sa a hi tu a jong hi Myanmar military ho hin a promise na ho jong hi fulfill di povin te hi ta chu statement a pi mai o hi in a be ma ama hon a rule dana cho a hin rule kit deu a hi in hi chiba jong hi asian in jong I ma cha in sei thei pon te ti a jong chu ana sei in aban le aman a sei be kit na khat na chu a hi le Malaysia Indonesia ban le Singapore leader hol ha do dinga ana sei jong le hiti chun statement mai a asimo a hi in a hin la Myanmar military ho hin iti ajong ama ho in phalpo vin te ti ajong chu phon do na ananei kinin a chaina a sei khat chu a hi hi chi asian hi ama sapen jong a hi po in hi chi to banga hi a phat chenga ana jing a hi in a thil ki tip na ho a thu sei ho jong IET laya patna success ngai lo a hi in aban le hi chi United Nation in envoy an solu jong ananung soluvin ama hon ke hon sei na winge tia ama hon envoy tha akil hen vin a hin la hi chi hi event na hi le asian ho hin UN jong hi ado dalo hin te ti a jong chu ana sei ki nen asian in tu chunga ke ho la na a jong hi I macha Myanmar boy na hi ana sa ta poi ti jong chu hoi ta amu thei a hi ti chan ge ya chu ana sei ki nen a hi tu hin ubochi in thu a sei na anangai ki no hitin ama hi assistant association for political prisoner a hi in AAPP a hi in a sei jing AAPP mi thi ho sim ho chu na het deu a hi in ni chi aman a sei na a chu hi chi asian in tu chunga effort api oti chu tha an seno meeting an bol hi kipa api aum le in a hin la question khat ka nein hi chi atha seno hi chi meeting aneyo hi ipi adinga meeting aneyo hamwang ka he thim poi ti a chu ana sei ki nin aban le hi chiwa hi I macha demand khuti ta a thupi jong anei po win a hi lo le ke ho hla na Myanmar mi pi hodinga statement hoita ki gol ha na jong la di po in hi chi military ho su lung hlai na ding mai me a meeting anei a hi in a hin la Myanmar mi pi hodinga wang hi chi ki pa na a hi di poiti a jong chu an sei ki nin tu chunga meeting ki ne ya hi ipi statement ke bol ham jong ka he them po in hi chiwa hi Myanmar mi pi ho sa ta wa a hi le tu chunga political leader ke man ho jong he hla do vin ti a hi an sei deu a hi in a hin la tu chung meeting a hi military ho lep lungdam na ding mei ya meeting ananei piu a hi ti a jong chu ama hin phone do na ananei kinin hi chi meeting jong hi a meaning lo a hi ti a jong chu ama hin ana phone be a hi hi chi UN in an hin no je a bo chu ama ho hin hi chi ming online ho su lungdam na ding mei ya meeting ananei yu ham ti a jong chu thu do na ta banga jong chu news ho chu het sa na ananei kinin a hi tu hin abana anavekit no hitin war tun kitipa ama hi former diplomat at the Myanmar embassy Washington anahi ahi in embassy Louis Washington embassy Louis ahi in aman hitu chunga Asian meeting along oilo na anasai ho chu ga vekit no hiten tu chunga Asian in step an la a ti chu pan ahin la a mi pi Asian leader ho an ko khoma ki ho na anei hi pha akisal he in ahin la hi chiwa hi Asian leader ho hin
Myanmar mi pi ho hi a kho sa ta poi ti wang mo chen a hi ti a jong chu ana phong kit nen aji chu hi chi Asian leader ho hin apo na ta avai le tu chana civil thi ho chunga jong hi kamchang khat be a jong ngaidam athum theyo a hi in chule hi chi angai sa lo naw adi set chu a hi le Asian meeting khat kineya thu boy na chunga meeting kineya hi chi chunga jong hi a leader ho akikim lo wang hi Asian in hi chi meeting hi angai kho poi a hi lo le Asian hi I macha a hi poi ti jong tu chunga meeting a jong hi mu thei in ome ti a jong chu ana phong do kenen a hi ama na sei be kit na chu a hi le hi chi Myanmar hi chamna mong hen ati a hi le nan government tu a government ha ki form ho jong apan sa lo to ka wa chu I macha hi chi gam sunga hi ki chamna jong umdi pon te ti a jong chu ana sei be kenen aban le hi chi Asian meeting a government ha ho a jaw sa deu hila military ho hin aphal lo deu chu het sa a hi in aji chu Asian hi United Nation a jong jaw lo a hi ji in ama hon thil izakai agon jiu ho hi China a patna izakai control a hi je in hi cho chu a hi theilo ding chu kinep lo a hi in aban le tu a hi cho hi Asian 10 kilol na ho hi angai la jing wa China ho hi ti chun athu ho ajob jingai le Myanmar hi phat khat le country la a jong anim pen hung hi ding avai cha pen again thei pen country jong ki hung hin na lai ding a hi ti chan ge ya chu ana sei be kit nen a hi tu hin abana an sei kit no hitin abana pa hi a hi le uthan sio niang kiti a hi in political analyze a hi na ma hi political lang a hi in aman EPP asai ham ti su tu hin anavekit no hitin amana sei na a chu hi chi meeting ho hi Asia te a dinga jong hi mo mai me ya heta chu masanga to banga meeting anei jing a hi in ahin la tu chunga hi neu chakhet improve au me ti chu khang to na au me ti thei a hi in ahin la hi chiong chu violent angau mi tha ho ngawin ti a asei na bo hi halkhat la thei a hi in adang chengwang hi phat masalanga anasei ho ma bangwa chu anabol jing kit na lai ve ti a jong chu demna ananei kit nen a hi amana sei be kit na chu a hi le Asian 10 meeting aneyo le statement a bol ho hi masanga jong anabol jing oven ahin la hiti chun ata so ji povin tu chunga jong hi ti chun a bol vin problem solve nothing a meeting nei a hi povin tu chunga hi problem Myanmar boina su lap nothing a meeting nei momong a hi wa hi le statement a chu 2020 general election thu jong a sei deu aban le ichiwa leader ki man ho jong hi hlado vinti jong chu a sei deu a hi in a hin la hi cho jo se jong chu tu chung meeting a statement ho a chula I macha po in aban le kilol ha na ho ti chu point api ho ming online in I accept ho jong hi written na hoita assign ke bol na jong I ma poi hi chiwang hi ta san thei ta a hi poi ti a jong chu nana sei ki nen military ho hin hiti hin bol kit no vin tin aban le masanga to banga chu delay hin bol vin tin future a jong dictatorship hi jing le a kilometer a jong chu ama hin Asian ho hi demna anabol kit nen a hi abana hi ukhin mong miet kiti hi ama legal advisor a hi ama thu seina anangai hlakit no hitin ama na seina a chuile hi chi Asian meeting statement atha a hung ke bol hi vet thei dom chu a hi thowin a hin la political situation dungjuya tu a Myanmar dungjuya hi ivet nai le chun Asian civil war hung ding wang hi akha diu ta sana di poi aji chu tu a avai hop dan wa hi UN akha jengova hiti a hi panala jengova UN ki kum got na chenga a block jengova hi le chun Myanmar hi risks ti chu danger point a hi in hichiwa hi civil war wang hung te ding in akilange ti a jong chu ana sei kinen ama na chaina a seina a chu a hi le tu a jong hi Asian hin zo tapong yati a UN khutna hi pan UN khutna hi api do wa UN in gangta a pan a hin la alawa a hi le chun Myanmar sunga hi Asian
statement mai a hi civil war kham na ding pon ti to a jong hi civil war hung ki panwa ding a hi tai ti a jong chu news ho chu het sa na anabol kinin a hi chule abana hi u ong thun yang kiti Director Institute for Strategy and Policy amana seina a chu anavekit leuhan amana seina a chu ile asianin tu chunga thilgon ho hi ama ho kiven tup na ding a hi lo le ama ho society min adem thailo na dinga meeting a bol mei a hi in a hin la hichiwa Singapore meeting sunga Singapore ten aseima banga chu hichi hi region a jong boina nasata thei a hi ti a seima banga chu hichi goil hung ding a hi in aban le military ho jong hin tu a hi masanga to banga hin rule kit no ventin I macha aki hi na di pontin a power jong hin pedo nom de po ventin a hin la hichiwa hi military ho ding a jong hi one way bauti chu lampi khat bawa omen ama ho changa jong ding thailo deu a hi in aji chu mi pi zo se hin athanei na jeu seu ki mangcha ichi military hoi kin le thu ding a hi in ki boy ta han lang civil war hung le ama ho jong achanga ding zo lo deu aban le Myanmar wang masanga dinga I vetna hi le boy le e ti a jong chu phondo na ananei kinin a hi aman a seina a cho a hi le tu chunga asianin statement asem hi ipidinga asem ham ipibola tu chana hi fulfill a bol lo ham envoy as a select pauzong ipibola tu chana hi military ho chunga hi pan an la lo ham Myanmar sunga leader ho to kimuto ding ti a asei ho jong ipibola tu chana he apat nai lo ham ti a chu asian ho hi demna nasata a hin nei win aban le asian ten tu chunga athil bol ho hi adi pon tu chunga military hon amat ho imacha tongsilo ho jong hi ipibola tu chungai hla do dinga asei lo aban le leader ho elected government ho jong amanu win hi cho jong hi ipibola hla do dinga asei lo ham aban le military leader pan ipibola mi jasagi chunglam thatta mi jasagi walang thatta tu chana mi jasagi ahling poiti a jong report api a hi chi asianin apom jeng thei ham ti a jong chu nasata adem na ananein ahin la tu chunga hi Myanmar people ti chu public civil ho hin hichi hi tup le doi kinei a hi in hichi tup le doi kinei chu goil hun na thei te dinga decide ki bol a hi tai ti a jong chu anasei kinin ain la tu chunga civilian ho hin tup le doi kinei a hi in hichi democracy Myanmar hi democracy a sa ding kiti hi kichi hla pi jingin tin aban le hichi mi pi hon gol kinei hi akimol so to ka in military ipi bol jong le hichi chu kichi hla pi jing ding national unity government statement sim dungzuya hi kichi hla jing ding a hi ti a jong chu news chu het sa na anabol kinen a hi hichi chan chu tu ni Myanmar boina isei theu hin tin itiam khana news update atha ho ahung kit na hi le jinglang le in sai kit deu hi tan te ka ke pa e